Kuva ku itariki ya 27 Ukuboza kugeza ku itariki ya 2 Ukuboza mu mitwe y'ibinyamakuru byo muri Turukiya na Libani hacicikanaga inkuru iruta izindi zose. Kandi ku itariki ya 27 Ugushyingo umwaka wa 2025 kuri Vatican News bati Day 1 of Apostolic Journey in Turkey, mu Kinyarwanda umunsi wa mbere w'urugendo rwa Papa muri Turukiya. Papa wa Kiliziya Gatolika ni umuyobozi mukuru w'abakirisitu bose Gatolika ku isi, akaba n'umuyobozi wa Kiliziya ku isi yose. Ingendo ze zizwi nka Apostolic Journey zatangiye cyane gukorwa kenshi kuva mu myaka y'1960 kuzamura cyane ku butegetsi bwa Papa Paulo wa gatandatu mu mwaka w'1963 kugeza mu mwaka w'1978. Mu myaka yakurikiyeho abapapa batandukanye bakomeje izi ngendo cyane Papa Yohani Paulo wa kabiri mu 1978 kugeza muri 2005. Bivuga ko ari we mupapa wakoze ingendo nyinshi ku isi yose kurusha abandi bapapa. Muri iki kiganiro tugiye kubasangiza amakuru, ingendo ndetse n'ibisabwa ngo Papa asure igihugu runaka. Ese wari uzi ko kugira ngo Papa asure igihugu ahabwa ubutumire na perezida wacyo cyangwa se umwami bonyine? Ibintu ntabwo biba byoroshye na gato. Reka tubane, njye ni Alex, bahaye ikaze. Kuva kera kugeza ubu, ni ukuvuga guhera mu myaka ya za 2000 kugeza 2026, gahunda yo gutumira Papa ikorwa mu buryo bumwe. Igihugu gitanga ubutumire binyuze mu mukuru w'igihugu ndetse n'inama y'abepiskopi y'icyo gihugu ikabyemeza. Uru rugendo rushobora gutegurwa mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa se ukanarenga. Urugero, urugendo rwa Papa Francis muri Congo na South Sudan rwatangajwe mu myaka y'2022 ruba mu myaka y'2023. Protokole igihe Papa ageze mu gihugu ntabwo iba yoroshye na gato, kuko mu ngendo zose zakozwe hagati ya 2015 kugeza 2024 Papa Francis yakiriwe mu buryo bumwe kandi ku kibuga cy'indege, ndetse akakirwa n'abayobozi bakuru b'ibyo bihugu yabaga agiye gusura. Mu mwaka wa 2023 Papa Francis yageze Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakiriwe na Perezida Felix Tshisekedi ubwe. Tariki ya 3 Gashyantare umwaka wa 2023 yageze muri Sudani y'Epfo, aho yakiriwe n'abayobozi bakuru b'icyo gihugu, kandi ibingibi bigakorwa na buri gihugu kugira ngo agaragarizwe icyubahiro nka nyir'ubutungane w'isi. Nawe ibyo wabyumva. Hanyuma se umutekano wa Papa uteye ute igihe yasuye igihugu? Umutekano wa Papa niwo kintu cyonyine kiba gikomeye cyane kurusha ibindi mu ngendo ze. Mu bihe byose by'ingendo kuva muri 2015 kugeza muri 2024 umutekano wa Papa uri ku rwego rwo hejuru cyane. Reka twifashisha urugero. Mu mwaka wa 2015 igihe yasuraga Kenya na Uganda ku itariki 25 n'iya 30 Ugushyingo mu 2015, bivuga ko hari abapolisi n'abasirikare barengaga ibihumbi byinshi. Abo bose bari barinze Papa. Bivuga ko hari abarenga ibihumbi 10 by'abapolisi n'abasirikare, umve ko hari abandi bazwi nka NYC Youth nabo barengaga ibyo bihumbi. Umutekano uba ukomeye cyane kugira ngo Papa nyir'ubutungane atagirirwa nabi. Mu mwaka wa 2023 muri Congo umutekano wari wakajwe cyane kubera ko haba n'ibibazo by'umutekano muke. Bivuga ko hari abarenga ibihumbi 25 bari barinze umutekano wa Papa. Ese ubundi Papa wa Kiliziya Gatolika arindwa ate? Papa arindwa mu byiciro bitatu. Hari abamwegereye bamuri hafi ku buryo banamukoraho, abo bitwa Swiss Guards, baba bari kumwe na Vatican Police. Ariko hari abari hafi ye gusa batamwegereye cyane, ni ukuvuga muri metero 20 cyangwa 50. Abo ngabo baba mu gihugu yasuye. Hari n'abitaruye bari muri metero 100, 200 kuzamura gufata akarere kose, baba barenga hafi ibihumbi 10 kuzamura. Reka duhere kuba begereye Papa cyangwa se inner cycle security. Abo nibo baba bari hafi ya Papa umubiri ku mubiri, metero nkeya cyane. Abambere babita Pontifical Swiss Guards. Aba bagera ku 10 cyangwa se 20, umubare uri hagati na hagati, bambara imyenda yihariye cyangwa se uniforme, nibo bashinzwe kurinda Papa ku buryo bwihariye cyane. Bakurikirwa n'aba Vatican gendarmerie. Aba nibo bapolisi ba Vatican baba bambaye imyenda yabo isanzwe kandi bashinzwe umutekano wa Papa ndetse n'iperereza. Aba bombi ubwiye haruguru nibo bonyine begereye Papa ku buryo buhoraho kandi badashobora kumujya kure na gato. Urwego rwa kabiri, Cross Protection Team. Aba n'abasirikare n'abapolisi b'igihugu cyakiriye Papa, baba barirwa hagati y'100 ndetse na 300 hafi aho. Baba barirwa ku modoka ya Papa yitwa motokade, ku kibuga cy'indege, ku kibuga cy'ibirori Papa ari gukoreraho, ndetse no mu hoteli Papa aba acumbitsemo. Aba ngaba bagendera buri muntu wese wegereye Papa, buri ntambwe yose ateye, buri kuboko azamuye ndetse na buri jambo rimusohotse mu kanwa. Urwego rwa gatatu ni umutekano ku rwego rw'umujyi cyangwa se outer security. Iri ni itsinda rinini cyane kurusha andi matsinda yose arinda Papa. Aba ni abapolisi benshi baba banyangiye hose mu karere, intara cyangwa se igihugu Papa babarizwamo. Baba bashobora kubarizwa hagati y'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 20. Abasirikare baba bakurikirana ikirere bakoresha ibikoresho bikomeye ndetse n'inzego z'iperereza. Aba baba bashinzwe gufunga imihanda, kugenzura imbaga, gukumira iterabwoba ndetse n'amakuru. Uko Papa arindwa mu muhanda agenda nabyo birihariye, byitwa motocade security. Iyo Papa ari mu modoka ye cyangwa Pop Mobile
hagati y'izindi modoka, police escort imbere, police escort iri inyuma, hamwe na ambulance hagati, kandi imbere n'inyuma haba hari special force vehicles. Hari n'igihe kandi haba hariho helicopter ziri hejuru, abasniper ku nyubako, abapolisi bose baba babwiye ku muhanda, mbese ku buryo umutekano wa papa ubusase bikomeye. Hari n'ibindi bice kandi aho twavuga nka crowd control cyangwa se igenzurwa mu bantu. Abantu basuzumwa mbere yo kwegera ahantu papa babarizwa, kandi haba hari zone z'aba VIP, hakaba zone z'abaturage basanzwe, ndetse baba bivanze n'abandi bapolisi n'abakorerabushake bagenzura buri gice, buri ntambwe, buri bwirizwa ryose bahawe ryubahirizwa bwangu kugira ngo umutekano utangizwe. Gusa mbere yuko papa agera mu gihugu, inzego z'iperereza zacyo ziba zaravuganye na Interpol, bagakusanya amakuru, bagakora ibimenyetso ku buryo nta kibazo papa ashobora kuzagirira muri icyo gihugu. Gusa nubwo papa arindwa atyo, ntibivuze ko nta bagerageje kumuhitana mu gihe byagiye bitandukana. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu muri Philippines havugwaga ko indege ya papa ishobora kuraswa, ndetse no muri Turukiya mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda naho nuko. Aho hose hagerejwe kugira ngo bahitane papa, gusa ibikorwa byaburijwemo n'iperereza nta kintu birageraho. None se ubundi papa yasuye igihugu nicyo akizanira? Ubundi papa yafashe urugendo asura igihugu, si urugendo ruba rusanzwe, urugendo ruzana ubutumwa bukomeye ku isi yose. Papa ntaza nk'umunyepolitiki cyangwa se umuyobozi w'ubucuruzi, aza nk'umuyobozi w'iyobokamana, intumwa y'amahoro, ndetse n'umuhuza w'ubumwe hagati y'abantu. Mu bihugu byinshi papa asura, papa azana ubutumwa bw'amahoro, agahamagarira abantu kureka amakimbirane, kubabarirana, kubaka ubumwe, bigaragara cyane mu bihugu byahuye n'intambara cyangwa se ibibazo bikomeye byugarijwe n'ubukene. Papa iyo ahageze ayobora amasengesho n'igitambo cya misa, ahura n'ibihumbi by'abakirisitu ba Kiliziya Gatolika. Uru rugendo rukomeza kwemera kwabo, rukabaha icyizere n'imbaraga nshya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Papa kandi ahura n'abayobozi b'igihugu, mu biganiro bye yibanda ku mahoro, ubutabera, iterambere rirambye, ibi abantu bagira uruhare mu buhuza bw'amahanga nubwo atari umunyapolitiki. Ariko kandi ku ruhande rwa papa ntibiba bihagije kuganira n'abakomeye gusa, no kuboroheje abakene, abarwayi, impunzi, ndetse abadafashe n'abafite irengero. Aha niho agarutse mu muntu abibutsa isi igomba kwireza atinyirenge, kandi ashyira imbere ubumwe bw'amadini, abura n'abazi b'amadini akariza kwana gukaha ndetse kuba isi cyangwa. Urugero nk'urugendo rwa papa muri Kenya, yagarutse cyane ku mahoro, ubutabera. Mu butumwa bwe bugenewe u Rwanda yibanze ku kwiyunga ndetse no kubabarirana mu nyuma y'amateka akomeye igihugu cyanyuzemo. Mu by'ukuri aho papa ajya hose asiga ubutumwa butari ubw'igihe gitoya, asiga icyizere, ubumwe n'ihamagarwa ryo kubaka isi nziza kurushaho uko twayisanze. Ubundi papa aza nk'umuhuza w'imitima, umwigisha w'amahoro, n'ijwi rihamagarira isi yose kubaho mu rukundo n'ubwubahane. Ese ubundi ni izihe ngendo papa yakoze muri Afurika? Ubundi ingendo za papa muri Afurika ntabwo ari nyinshi cyane, gusa bakoze ingendo 6 zonyine, muri Kenya na Uganda na Central Africa ku itariki 25 kugeza ku itariki 30 Ugushyingo 2015, mu Misiri ku itariki 28 kugeza ku 29 Mata 2017, Maroc ku itariki 30 kugeza 31 Werurwe 2019, Mozambique, Madagascar na Mauritius ku itariki ya 4 kugeza ku ya 10 Nzeri 2019, ndetse yanasuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twavuze haruguru ku itariki ya 31 Mutarama mu mwaka wa 2023, anasura South Sudan cyangwa se Sudani y'Epfo ku itariki ya 3 z'ukwa 5 Gashyantare umwaka wa 2023. Izi ngendo zose zagaragaje uruhare rwa papa mu guteza imbere amahoro, ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Turi gusoza, ingendo za papa zikomeje gukorwa kugeza n'ubu muri 2026, kandi hari ziteganyijwe gukomeza no mu myaka iri imbere. Papa ni umukuru wa Kiliziya Gatolika, akaba n'umushumba, akitwa nyir'ubutungane, akaba ari we ushinzwe kwigisha amahoro, ubumwe, ubwiyunge, gukunda ndetse no kubaho mu bwisanzure. Murakoze.